MRPDP oye. Oi. Sawa. Kenye kiko mnajua kama mtu akishakomala anakomala kufuatana na kazi yake yenye kunafanya. Sisi wote MRPDP ilianza polepole. Tulikuwa tunadefendre pays tangia zamani, tulikuwa hatuna parti politiki. Yenye kwa tusaidia kufanya vile yetu tunafanya na bakua bajue kama tuko tunafanya kazi. MRPDP kuleo iko kufurua Rurambo. Na kama iko kufurua Rurambo kufunga njia ya adui, komanda wa axe ya Plaine de la Ruzizi na Moi Plateau iko deja hapa, anakuya dai muhuri yake na karte yake kufuatana na kule kwenye iko. Asingoye tena nafika huku kama tandikia soda toke kule kufura fike huku kule soda kuwe na fede route. Parce que tulikatala soda kutembea mdivagation. Ovyo MRPDP sionekane mbarabara na silaha na sitoke mufuro na tujua alitoka mufuro kwa lengo gani. Ndio maana komanda secteur kama huko hapa tunajua wendo premier secteur Wanaidi Daniele Amos Lange. Carte de service yako tunakupatia nayo kuonesha kama parti politike yako iko halali na kordo wayo Christian Sadiki Bahati iko nazidi kujipiga ili kuendelesha kuwasaidia kwa support na chakula kule kwenye muko na kwa support na mboga na sigareti ya watoto. Ndio maana ananipatia order ya kukupatia kitambulisho hiki mbele ya porte parole Jedone Buduge. Tanke kordo mwenyewe anatusaidia kukusanyisha wenzetu wa Seigneur Degere wenyewe wako Kabare, Kalehe. Wakuwe kwa pamoja ili wafanye kazi. Ndio maana tunakupatia kitambulisho chako. Rodi, kitambulisho chako hiki halali. Na kashe yako ya axe Plaine de la Ruzizi na Moi Plateau ya MRPDP. Manake soda stoke kule mplena na ingia muvile ya Uvira wala stoke mufro na hana kitambulisho na hatuoni hii muhuri yako. Hii muhuri tunakupatia nayo sio kwa kuandika dokima ya manyanga, ni kwa kuandika fede route ya soda, kwa kuandika vyenyewe vinastahili kuendelesha kazi ya patri, kwa affecte ma brigade, kwa affecte ma batayo zenye zitakuwa ziko kule Plaine de la Ruzizi na kule Moi Plateau. Zenye zita defendre patri, hapana za mwingine, zenye zitakuwa kufro kule kwenye huko Rurambo. Na ndio maana wewe ndio premier secteur. Zile zingine secteur zako zote uko na zikontrole. Kama utaziinvite, unaziandikia invitation ushakuwa na muhuri wako. Amodo. Repo. Auzo kai. Bwana Sera One. Tunajua uko affecte mfura ya Mitamba. Kurepresenter fura ya Mitamba parce que uko na watoto kule yule kule kote. Wenyewe wako wanafanya kazi. Na kama uko affecte mfura ya Mitamba, hatutaki kuona soda wa MRPDP na silaha mvile ya Uvira. Wala soda wa MRPDP anatoka kufro, aseko natembea mdivagation mvile ya Uvira na hatutaki kuona mzalendo yuko anatembea ovyo mvile ya Uvira. Basi ke tuko mpatruia ya kusaka wale wote wamwizi wenyewe wako na masiraha na wako wanafanya mabetizi na kutukadinisha wazalendo. Kwa hiyo hii carte yako de service tunakupatia. Huko autorisation yako lishakuwa nayo. Tunakupatia nayo kwa kazi moja tu. Kitambulisho halali kule kufuro kwenye naenda, kule kufuro kuna kutarisha wasoda wako. Hatutaki wewe komando baki hapa wasoda wako wakoe kule. Tunataka na wewe ukue pale present. Parce que unité spéciale déjà iko na representant yayo Mitamba, Rurambo. Kila fasi kwenye watakutuma unapaswa fika. Kwa hiyo carte de service yako hii. Carte militaire yako hii kazi yayo ni kulinda raia na mali yake na kusikiliza population. Na kwenye huko baze pale Kavindula. Tusisikie yake raia analalamika telefone, tusikie raia analalamika risasi, tusikie population analalamika hawa soda wenyewe wako hapa wafanyi kazi. Hapana. Kazi yako ni kusikiliza ile maeneo na kazi yako tukusikie kila wakati kule kufuro kama uko present. Na hii kashe yako yetu tunakupatia MRPDP. Kwenye soda wa unité spéciale iko ina maana naona paswa kuwa pale parce que MRPDP kwa unité spéciale. Hii kashe yako unaandikia soda kama atatoka kufuro anaingia mvili, tuone dokima yake, tuone fede route yake na tuiwe mission yake anakuja fanya nini. Basoda wote tunawahitaji tuko tunabaona kufuro. Na pale Kavindula kwenye huko Siri ordre ya president national wa MRPDP Bahati Christian Sadiki na siri ordre ya komanda wa unité spéciale. Kanasema kama hatutaki kuona mzalendo akiwa na warawara mtaani mvile akose kwenda kufuro. Na ndio tunakupatia ikashe yako ya sektere ni tuone hiyo karte yako.
tunakupatia kashe yako ya 6e secteur, kashe yako ya 6e secteur ile ili uafekte mabrigade mzuri, uafekte mabatayo mzuri. Ulishakuwa na mamlaka ya kuafekte mabatayo mabrigade msektere yako. Na sasa tunakulomba basoda pana kufurua mitamba, tunahitaji kurenforce minembo kwenye wengine tuliwatuma balienda. Tunaona kama representativite yenyu inaenda kule. Na ndio maana tunakupatia ile mamlaka na muhuri wako, sio nahangaika. Bwana Vita asante. Bwana Asani Bita Tanganyika. Mimi niko mzaifu, najua kama ningali natoka mforo, ila kazi yangu niko narudia tena, ingawa niko mgonjwa. Niko narudia kule kwa zero. Kazi yetu tulifanya lazima tukue determine kudefendre le pays yetu jusqu'à la fin. Tunadhani huko miaka 3 deja MRPDP ulikuwa ungaliki ulianza komanda section kapando kwa komanda batayo kwa komanda brigade. Leo tunakualalisha kuwa komanda secteur wa numero 9 ya secteur ya kenda ya MRPDP. Kazi yako ile yenyewe unafanyaka kufro zote kuwa representer, na ndio kazi uendelee kufanya. Nikusikie kila wakati kule kitabu kwenye ulikuwa uko pale kitabu. Parce que deja secteur ya 3 ya Bwana Simba moto iko deja Rubuga, wanafunga Kashongo, hawataki adui kupenya. MRPDP iko mkazi. Kenye tutaomba tu wa ndugu porte parole wetu na Cordo Bas Christian wako wanatusaidia. Parce que kule kumafro kwenye muko na mashida za mingi sana. Hatuna entrée wala sortie. Mais kule kumafro felicitation na kazi yenyewe mko mnafanya. Tuko pamoja. Hatuwezi acha pei yetu nyang'anyiwe. Hapana, tutakufa kwa ajili ya nchi yetu. Tuko determine kwa hili. Kama unakuwa komanda secteur na tunakupatia kashe yako, ndio hii iko deja mikono ya porte parole. Anakabidhi kashe yako ni kwa kugonga mihuri. Soda stoke kule kufro kitabo kwenye wanafunga njia ya Kageregere, anashuka Uvira pasipo kujua anakuja fanya nini Uvira. Hapana, soda tuko tunamuona kule. Akitoka kula rudie huku aveke dokima, kama mnamtuma chakula ni droit. Hatutaki frozi funguliwe. Hii wakati ni kukua vigilance ya nchi yetu. Tutaomba coordination politique itatusaidia kupiga kuwasaidia kule kwenye mko kufro. Na felicitation sana kwa MRPDP kwa representer kufro zote. Na carte yako ile de service yako uko na fanya representation yako kwenye huko. Uafekte ma brigade ma bataillon nazifanye kazi ya kudefendre patrie. C'est l'objectif ni hili. Ndio majalla. Bwana Simba Kali. Bwana Simba Kali haiko hapa. Nikizani alienda kwa zero. Tunamnomana kuwa kije wa etat major. Mko mnasikia mzuri? Bwana Simba Kali iko deja kije wa etat major. Ni colonel wa etat major yetu MRPDP. Alienda kufro kwa zero ku renforcer kule kazi yenyewe tuko tunafanya. Alienda na wengine wanajeshi wa unité special. Haiko hapa. Hii karte yake GD nitamfikishia nayo hii karte yake Bwana Simba Kali. Kule kufuro kwenye iko afanye kazi ya kudefendre patrie. Wale ndio makomanda wenyewe tunahitaji kuona kama wako wanajitolea kwenda kufa juu ya nchi. Sara wan utafikishia Cordo. Utafikishia wakadre politique hii yao ya Kasindo Mageza. Utafikishia nayo kule Kabindula conseiller wa cadre politique. Na zingine makarte hizi. Kama tuko tunapana hizi makarte MRPDP. Ziko carte République démocratique du Congo, les volontés pour la défense de la patrie, réserve armée, la défense RAD, mouvement de révolution populaire pour la défense de la patrie MRPDP. Kama tuko tunawapatia hizi makarte wanajeshi, hatutaki soda akose representativité yake, akuwe representer. Kama wanamsimamisha ku barriere, kama wanamsimamisha wapi a representer chama yake. Ndio maana ya hii carte. Majaliwa iko wapi? Karte yako hii.